وما علينا إلا البلاغ المبين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga urip mo Allah, mga luksami, mga pagariami, mga bubayami, mga watami. Giyang kaya oras tanuna na kalaleman tunod na ya, di tanurun maka pamagpada o man antunay ni ban na lagi da iya gawi na busi ko lagi da iya oras panaguntaman tanong si sagyang koto kapapagumanitan uli na kapapakalauladatan si sagyang kaiya agama tanwa agama Islam sagyang koto kanal tanuron nagugiyang koto kapapagumanitan si kusabut tanuron sa oba kalukalunan na kanggunaan tanong si kuditan o kapaginto ko dunia na sampurna si sagyang kaiya ditan o kikuwatan na si sagyang kaiya agama tanwa agama Islam. Giyang kaya kapaka pumagpadatan o umiyog sa Allah sang kaya mapunto ka oras na ayay niya mapipikir tanong bagantan sa usayan na gugudan si sagyang kaya kapaka pumagpadatan o na sumakapantag si ko mga denag wallah uli naging kutuwa mga siksa yan na gusto pupangasasabapanon pengasasabapan si sagyang kutuwa kapkedaian uli nagyang kutuwa kakedaian si sagyang kaya ditano kapagintaw sang kaya dunia giyang kaya ditano teruna deneg wallah uli nagyang kutuwa siksaian na giyanan so deneg wallah siksaian si sagyang kaya ditano kapagintaw si sagyang kaya dunia berang-berangad na rupaan yan nagumadak lagyang kutuwa warna niyan nagugiyang kuto buntalian igira na aya pagpakataling markatano nagyang kuto maripus na gumabagar alinog igira ko nagyang kuto piti barangan ang mga degan udi na oran udi nagyang kuto antunin iban na kapkigar na bagyang kuto isa kapagingidingiden udi nagyang kuto kapagkalan na iran nagianan na palayaanan deneg Allah subhanahu wa ta'ala si sagyang kaiya pagtaw nagusi ikuingad sabab si sagyang kutuwa kini taralo o kamberadusa nagu kini taralo agyang kutuwa piti barangan galabak makasusupak si ko agama tanwa agama Islam na sampurna ko kinindireno ng mga tao si sagyang kaiya agama tanwa agama Islam nagusto kiya sugu kau sabi di kumang lalangan wallah subhanahu wa ta'ala sabna ragyang kaiya di tano kapagintaw si sagyang kaiya dunia na papakataling umarkatano agyang koto piti barangan at tiuba piti barangan awida akal nagukasanat kudi ka pagintaw si sagyang kaya dunia na sampurna iyan ako mga ingadu mga Muslim asiran ipagkasugat agyang kutuwa madakala akabinasaan piti barangan antunay ni ban na tiuba sa ayas sa baputo nagyang kutuwa kiyan dakala o kamberadusa nagugyang kutuwa tunganay akinitaluga o mga tao si sagyang kutuwa kiya supakairan si iku kadnaniran nagugyang kutuwa kiya pangunutiran si iku mga baya ginawairan na lumiyaulad so kandarwaka na lumiyaulad so kamberadusa na lumiyaulad agyang kutuwa piti barangan awarna
ayam maknanian na karim beranaku di kapagintau si isagian kaya dunia nagianan isa asbab nagu gianan imya baloi akatudan ukap ki suga tagiang kutua piti barangan atiuba si iku pergi ngidigidan na sampurna ko mga ingadi umanga muslim gianan sabab giang kaya kabupakataning umaagiang kaya piti barangan atiuba na ayat na di ini nakapakam bida-bida udi na ayat na bida-bida yan na sadin sam bida-bida nagiang koto di manggulo la adusa ko piti barangan aingin nagi tu sabab ayat putiling makiran wallah nagiang koto kabina sa na mambu aduma da itu kiran nagiang koto aduma da itu sagiang koto pinggulo lairan sagiang koto kia sopa kairan ko kadna niran giang kotua kia sugu kairan si iku mangalalangan wallah na giutud mambu'e di indu itan wallah asakanian imata usi sagiang kotua dumada itakiran ay tunakiran wallahu ta'ala atiwa nagu kabinasaan si sagiang kotua darpairan lagi da giang kotua miang gula-ula si iku miang una lagi da giang kotua kiam bangkit Nuh alaihi salam giang kotua miangau una apagtaw miakau makiran agiang kotua piti barangan atiuba nagu giang kotua piti barangan kabinasaan ko kapagingit na kabinasaan si kumasa nagu kabinasaan ko pagtaw na ayaw tua pagkasabapanon uli na kaya sabapanon nagiang kotua kaya sugu kairan ko mangalalangan wallah nagu giang kotua kaya supa kairan ko kadnaniran nagugiang kutua kini pepalata niran nagugia pakalau ladairan si sagiang kutua piti barangan amarata maka susupak si sagiang kaya agamatan wa agama Islam gianan kailangan sir katanong agiang kutua uman isana pupagili niya nagiang kutua ginawanian nagupagi si niya na suginawanian na aya kailangan sir katanwa penggulaulaan tanu na upama ko makasusugu ketanu sa mga kadustaan upama ko masusugu ketanu agiang kutua piti barangan mga lalangan wallah subhanahu wa ta'ala na kailangan agiang kutua kapaka pupama ko tetano sa di itano kapakang belingan si wallahu ta'ala kagianan ibulong kulangwan upiti barangan aragor nagu kabinasaan nagu giang kutua pisusuna ang mga tiuba giutu sabab aswallahu ta'ala na ipetena iyan ako pagtawagi ang kutuararang itiyan ipetena iyan si sagiang kaya dunia papakitintiman iyan si iko pagtaw agiang kutua taam agiang kutua pinggulaw layran na kana berubutu mana wallah subhanahu wa ta'ala aku mayroon pa nagiang kutua kala ano si iko kapakataling mayroon si sa alungan amori gianan ikiaturun wallah subhanahu wa ta'ala adi ini yang pamanutunan agiang kutua pagtaw amiyauna agiang kutua ini kini kiran wallah sabab sagiang kutua kia pangalak walairan giang kutua kia beradu sairan giang kutua kia sugu kairan aku mangalalangan wallah nagusu kia awat kairan aku agama nagusu kia sopa kairan aku wallah nabini nasasiran wallah subhanahu wa ta'ala sa ayat kia panutula kiran wallah natigian manai فَقُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ biya kito qanatan wallah atigian manai فَقُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِمْ umani bidambi umani isakira nating mana iwallah nasinik sa ami nagubini na sami nagudiyan gami ating mana iwallah sabab si sagiang kutua pinggulaw lanian adusa faminhum man arsalna alaihi hasiba na adna pedikira nating mana iwallah ayabi utawana namikira nating wallah na mga atur ayam nanian namia mangi suga takiran namia pulang siran wa minhum man akhadathu sayha nasusaba dekiran udina adna pedikiran nating mana wallah aya ini sugat tamikiran namia sugat ciran alalis
Nagitu ikia sabapan sa ayam maknanian na ini pamatairan. Wa minhum man khasafna bihil ard, na adna pedikiran na tigma na iwallah. Ini garnabami. Ini lian dengan miating mana iwallah. Si iku kalupaan udina lina amiating mana iwallah. Si iku kalupaan na sukma na susabu edikiran na tigma na iwallah. Na ini ganda misiran na si ikuig na wama kana Allahu liyadlimahum, na da kubtad wallah uban yang ciran selimbuti ugaid walakin kanu anfusahum yadlimun, ugaid nasiran ating mani wallah nasiran ipeselim buta si iku mga ginawairan. Gianan itu tulan katan wallah apa penutulan yan agiang kutua pagtaw amiyauna, agiang kutua pagtaw amiyauna nang berang-berang agiang kutua sumiaga dikiran atiuba, berang-berang agiang kutua mini sugat tekiran ada lagi ini kararangit kiran wallah subhanahu wa ta'ala sabab sagiang kutua pinggulaw lairan adusa tu sabab dikiran namialan dengan salupa mia miniger mialan na si kuya maknanian na kalupaan so sabab dikiran na mia miniger di si ko antunan iban na miniger di na so sabab dikiran na biutawanan wallah sa mga atur amini sugat kiran agiut ikia sabapan sa kia pamatairan na so sabab dikiran na ayam ini sugat kiran na lalis agiutun ni kia sabapan sa ini pamatairan agiang kuto mini sugat kiran alalis asik sa kiran untuk wallah si sagiang kaya dunia sabab si sagiang kutua pinggulaw leran akan ustaan urina ayam maknanian na kia so pakairan si iku wallah nagugiang kutua kia sumkairan si iku mangalalangan wallah subhanahu wa ta'ala. Gianan kailangan sila katano agiang kutua kapu penanggili tanu si iku mangalalangan wallah, kapu penanggili tanu si iku mangatiwa wallah bapira-pirai ingat amini sugat kira agiang kutua piti barangan akamina sa ana si sagiang kaya masa tanu si isa Indonesia namanya sugat ciran tsunami ayah sabab lagi yang kutua kiam beradu cairan lagi yang kutua kia sugat ciran tsunami na ayah mia panutul agi yang kutua berpemanutul apa di kumang ulama si cagi yang kanan ingin Indonesia na ayah sabab kutua tigiran manai tigi mana agi yang kutua berpenutul na sabab patigin aku dipakakna sudar pa amia tigin manai sakadusta na gina na tigin ini sugat kami na keto na mia tigiran manai so oma na gawi na ayah ipakubur amia mia matai sagi yang kutua ini sugat kami tigin manai tsunami na getusan na kenapa nakang gibu na tigi agi yang kutua kapu penutulan yang si sagi yang kutua mia ulau lairan na giyang kaya piti barangan adarpa ilani mana giyang kaya masat tanu giyang kaya masat tanu nami tundu giyang kutua awida akal tanu awida akal miya kauma subagyu miya ipuswisa bagyu na salakaw mana bagyu pa kauma namadap manot na salakaw sulinog amari pusagiyang kutua kapupakataling umanian na salakaw panagiyang kutua miya kadak-dakla kabinasaan na aya din asabapanan na sabab sa giyang kaya kia laulad way maknanian nakam beradusa giyang kaya kian dakala umanga beradusa nagu minda kalagi yang kutua kaya sobra iumani isa si giyang kutua tamana wallahu ta'ala si kubatan buka pepegagama na giyanan imiya panutul Nabi sallallahu alaihi wasallam giyan manai di panutul Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma atiyan manai so Nabi sallallahu alaihi wasallam na pitruyan ya ma'syaral muhajirin khamsun idza btulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhun lam tadhharil fahishatu fi qaumin hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw pitru Nabi sallallahu alaihi wasallam hayat tigan mana mga muhajir giutos sa mga tao amyaman ugalinci sa Madina apun sa Makkah na pitru kiran Rasulullah hayat tigan mana mga muhajir na amay adna tigan na lima tigan mana lima timana yung Rasulullah idza betulitum bihin nagupun rekan wana natig mana iyo Rasulullah mi sugat
na pepengening kuat tigmana iwal Rasulullah ajikan usan iraut sagiang kanan ama penggulaula lam tadhharil fahishatu fi qaumin hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam da tigian akapayag agiang kotua akasina yang kotua marata apa parangayan aginan sukasina si ko pagtaw sa taman sa pakarayagninan udina bulgar niran si ko bendegan sa taw inunta nami payapatakiran ati Rasulullah agiang kotua paniyakit ataon ayam maknanian nagdam nanan asumya gede si ikum yang una pagtaw wal auja nagu kegedamiran agiang kotwa umus ayam maknanian na pakai to so anto na iba na mga asapad bedi mamulaan sa mga tao nada bayaran mapragun diin juga degang sa mga tao nada kelabayaran na agiran ikegdamiran ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw agiang kanan aki sugat kiran atiuba nadadna na mi sugat ako siran utua mi ngau unaninan ami ay pusating mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam yanqusul mikyal wal mizan illa ukhidhu bis sinin wa shiddatil maunati wa juri sultani alaihim naguda akapang uranginan ating mana iyo Rasulullah si ku mga asad ayam nanian nama ngakilo ngani mano to digiang kayo masatano nami papaya patrakatan da kakurangiran nating man Rasulullah si kumangasa udi nagiang kutwa mga kilo enunta nami sugat kira nating man Rasulullah agiang kutwa ayam nanian nakargen agiang kutwa uyagan sa ginawa nagu ipupersiran umang adatu abaraduca si sagiang kutwa darpairan walam yamna'u zakat amwalihim illa muni'ul qatra minas sama naguda akasang kairan ko kimbaga si ikwa yang maknanian na mga sakat utamukiran enunta na marang kiran agiang kutwa oran apa kapunci sa langit walau lal bahaim lam yumtaru na upama buatig man Rasulullah kada sa mga binatang na mataan adid na amakat tanakiran oran atig man Rasulullah sallallahu alaihi wasallam giang kayakap kemarah umanga kalupaan ada aku yang apa mumulan ilani managian kay masatan o may susuga tarakatan ay tiuba gua ni na sumaula di ikan yugan na andin di karbasiano namiya karalap karaguniano na iman tu namiya kapiyepi buntal suniu kena aba sesakit lagi yang kutuan niu namiya kay itu ay pagumanian gua ni nasupiti barangan amang ang asapan nang barang-barang akileng ka so kapa memulaan sababu yang maknanya nak kamais ilaw mga leleten nak ketuk nak agiang kutua kapa ngalayan iyungan na imanto na ayat taman amyang gulo lawan isa na miyaka genak antu na iba na permir kada keragunian nun si sagiang kutua di ini nak permir na rara dan agiang kaiya ayat maknanya nak kamberadusa rara dan agiang kaiya kini taluga uman isa si sagiang kutua kadustaan kudi ka pagintau si isagiang kaya dunia na obatan na ipeng geda-geda na gi imau ulaula si isagiang kaya masatan gi imau ulaula si isagiang kaya masatan so mga baira katanong na kaya butawanan sila na kudarpa nilai ni managiang kaya mau ulaula tanong berang-berang na pagkatukawan tanong mini postero mini postaya sigiraw manaya nami ada sawata mi abay nami ada dia mi ketoon na urianian na mi pangiluba mi toon na adum sa unatan yan na mama o di na adna si wanian ami agutasiran agugiang koto pagidanian na ayama na niyan nagiuti dirun ka ketona nagiya kaya buka na sumanga tao ko kam beradusa diukan siran ko ayama na niyan na sumanga tatanong na inindiraino kaaya din inim biya takiran nagiang koto biyatan ko salakaw ko agama na mi awat suka bepeganada si ku Islam mi awat si ku di kasina ada si sagian kaya agama tanu agama Islam
Nagiu tui sabab akia kia pakalaulan ukam beradusa ka ayamatan na sumanga muria tautanu nagiang kutwanganin ap keswairan nagudiran macinanan kudiran nakapaging tau si sagiang ke dunia na aya din ak katudan ap kesabab panung naswaya maknanya na loksian ini ndera inunian gitu kiatru Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu ala alfitrah man inimbu wata na inimbu atas kanian ada saning-saningian da banyan dusa dini supama aku dini senada buringian fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani nasib kisabab kumbela aluksian akap kebeluinian antun ini bana Yahudi kap kebeluinian Kristian nagu kap kebeluinian Majusi sib kisabab kuluksian gupu nakan derenu suataka na saben-saben raya maknanya nak kedede si sagiang kutwa di inian kapagin tau si sagiang ke dunia ini mana giang ke masatan ayam maknanya nabi ukandan so mga bai anta ka mga dato na inawatsiran si kwaya maknanya nakapaganada si kwagama inawatsiran ko kapaganada kwagama kabenar mana giang kutwa di imapanutulo aya kambu bawa ta uman Isa na amay ko kalalagan swata na inuit sa madrasa iskwilaan na amay ka di ka kontrol na inuit si kumadrasa kagi uba kalu-kalu na maka antun ini ba na maalin na Australian na giya imaw ulawlatan giya imaw ulawlatan si sagiang kaya masatan mabibinasa so di tanong kapag agama na gumabibinasa so kapag edit tanong kapo na naku kaya talikuni ko agama puna na sisagian kaya kia talikudi di kapag ada sisagian kaya agama tanwa agama Islam na ilani managian kaya katur wallah Isa ab kesababan aku kap kebinasatan nagu kap kesugatan wa tiuba aya katur wallah tigmana wallah subhanahu wa ta'ala wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir pitir wallahu ta'ala da amini suga tarakanu atiuba enun tana ayat na sabab yan na giyuto suraran umiyang gelbak umangalimaniw na pumapan wallah agyang kutwa kadaklan giyuto sumanga tao adi taubat ayamana nagyang kaya kapki suga tarakatanu agyang kaya piti barangan atiuba barang-barang ewarna atiuba na ayap kesabapanun nagi ang kaya mga limatan naguso ayam maknanian na mga galbakatan nagianan antunin iba na kailangan nagi ang kutwa kabulungi tanong si sagi ang kaya mau ulaw tanong kailangan na kabulungan tanong agi ang kaya betadi tanong si sagi ang kutwa kabinasanian kau ba kalo-kalo na makambelingan tanong si sagi ang kutwa kanilintad akapapagintaw si sagi ang kaya dunia na ugi ang kutwa antunin iba na kapipi ginawa akapapagintaw si sagi ang kaya dunia pada penakatur Allah subhanahu wa ta'ala na tiyan man ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ميارنا يag atik man wallah nagumiyat payag so kabinasaan ko kalupaan naguso peragatan urina kaludan bima kasabat aydin nas sabab kumiyang gulaula mga limaw mga tao liuziqahum ba'd alladhi amilu kaanila na tigman wallah kata ami susaba di kuping gulaulairan la'allahum yarji'un na uba kalo-kalo na makambelingan na silang si wallah subhanahu wa ta'ala giyay kami binasatan agian kaiya ayam makna niya na kiyam beradusa uman Isa na sabab sa giyang kutwa kiyam beradusa uman Isa na papakat taling umarkatano sumangat tiba wallah na ilay ni managiyang kaya masatan niya payag so piti barangan akam beradusa di manambayang uman Isa na ayak kau ya ganian na kandermat ayak kau ya ganian na kapriba ayak kau ya ganian na langun akau ya gan ahram na didna banyan labut si sagiang kutwa ayak makna niyan na kabalu ya giang kutwa tamu kian halal na gianan Isa ama kami binasar katan bakal tangka ko pagaring ka waya kapag kau tangkaw na napakaisig na ka sa piragatos uli na pirang gibu
Naminda lagi yang kotua mga baraduca. Nana aya pernah kadakalan tabiya si sagiang kaya darpatan na aya kadakalan nakipa ka utang sagiang kaya mga Mumbai lagi yang kaya antun ini bana mga maranaw. Inawaan nilang swing nila na kada ka kuwairan si ku kawiya ganiran ku bayra mo di ka permir na ini balingiran saya na aya penapi kapitaliran na haram. Kapanan dia sa bulawan dia yan aya makna niyan na mau ulawlatan. Nando man ay kapakapastan. Ando man ay kakasiaptan sa giyang kaya mangararang itu Allah. Giyang kaya deneg wallah mi susugat sa giyang kaya mga ingedden. Nahilani mana ya agiang kaya kaya pakapasang agiang kaya betadanu miusur cumasa miusur cumasa na aya pernah pembetuan sa inuranti agiang kutwa tawa mi agada di kuagama na aya titua aya makna niyan na kay duka dua na agiang kutwa mi akapasa di kuaya makna niyan na surangatan si kuagama nanto na imini praradian tama na mamusa mi agungwan okas mi akaputi abukian. Na ila yang kakak miyaw masukin buat anong na di mo imangi upsakik. Nagyan ni miya suwayan. Nagyan ni maulaw-la. Agian kaya betadjan. Na yan naman ay mamuiditan o kakawitasi kumurka wallah. Ano man ay mamuiditan o kakawitasi kurarang ito Allah. Alagi daya ayam maknanyan na sinimpulatan o subetadjan o kuditan o kapagintaw sisagian kaya dunia. Na anto na ay kibulong tanong saya. Anto na ay kibulong tanong si sagiang kaya mau ulawlatan. Anto na ay kabulong tanong saya. Kailan ni managiang kaya ayam na niyan na kia binasatan apia sutamok tanong na kaya daan sa baraka. Miya kakuha tanong sa tamok na saka dia penami ada na ditanong ka tanong anto na kaya pamasaan tanong. Gitu karina sa sutamok tanong na kaya daan sa baraka. Berang-berang pemakaw mata pengrakaw Allah. Miya ka diseng sutara ka miya ka patay sutara ka berang-berangan ino to da baraka giyang kutwa tamu na anto na ay kibulong tanong saya anto na ay pakabulong si sagiang kaya misusugat rakatan watiuba api tibarangan di imbo beto sa mga bulakino sulinog na madakal sudegan na miya ka ripes suwaya makna niya na typhoon soridu na miya ka lauladit na tanto iman to na aya kaya pakabagragi ang kaya ridu na aya naman iman to pupunuon na mga bubay na mga watak na piya kapurak-rak nilay ni mananan nanto na ibulungay anto na ikakabulungi tanong saya nilay ni man ino tanaman sumanso sabad tabiya na ino miya kaawasi kuwing dia naka ini mini pagawa-awa yan na di makapendayak kuwing dia na kami ni misika tagi ang kutwa ridu na sumi yung sa pragatan na miyakaw sa pragatan na inuwi tapman sa pragatan na iyang kaya rin miyaw lawla na anto na ay bulong saya ay bulong tanong saya na ay bulong tanong saya na ay paganeron al-iqla' anil ma'asi wat tawbatu sadiqatu ilallah paganeron na ipagawatan sa mga kadustaan nagu petubat tanong si Allah subhanahu wa ta'ala sa titwa katubat ayat pitiru saya na titwa katubat karena bagi yang kutwa palte katubat ani gira ko na tiga mitubat ako si Allah urian yan na kaya suyan yang bagi yang kutwa gal bagian mitubat ako man mitubat ako mga tiyubat akan man sudusa ko kagi man ikarga naging kambara dusa kagi nga kambara dusa na mamis lagi yang kaya dusa na aya kapal kay rakatan wallah ko kabara kata pun sa langit na kabara katsi ko kalupaan naguyang ko to mapiya kapagintaw na al-iqla' anil ma'asi wat tawbatu ila Allah wat tawbatu sadiqatu ila Allah giyang ko to kipagawaan ako mga dusa nagugiyang ko to katubatan na kambelingan at totoo si Allah subhanahu wa ta'ala amay kaditan walin na betadjan wa'i naso Allah naditan niya pagalinan at editan o pagalin so betadjan nado manay ka pagalin narakatan wallah ano na pitir wallah inna Allah
la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bitar Allah Taala matana wallah nadinian pagalinan sobetad upagtaw sa taman sadisiran imalin sa ginawaira. Ama sadisiran imalin sa ginawaira. Pingiraw kay man tubat ako wallah. Naurian niya nagagalaba ka nakabusugan ba ka andi kap tubat ka. Amay kumatay ka. Andi kap tubat ka. Ngiraw ka na ya tubat ako si wallah. Balingan ako si wallah. Anda masa agyang kanan aki kap tubat ka si wallah. Auman din na diingat tiro na tubat ka si wallah subhanahu wa ta'ala. Kaya gitu. Sudu sa napkalayaman man adusa ini. Nagira kalayaman agyang kaya adusa. Na api kaya ginaking kaun. Naudi ka mo makapamang ni sa tabang si wallah na kergenang kaun. Kergenang kaun. Kaya gyang kutwa kaya mo na ginawang ka. Lagi dino pa man so mapasangi ka paginom. So mapasangi ka daramat. So pagpamanga ka na sa gyang kaya bulong abag ay pakibina sa utak. Barang-barang so paniyakit. Kapamaganta, kasuluyan, kapamanekaw, kandegang sa di mapiadagangan, namanya kamismis sa kagidamasan ito. Ayun ito. Ay gitu masuk atir wallah, atir Nabi sallallahu alaihi wasallam atigina huffatil jannatu bi al-makari wa huffatin naru bis syahawat. Aya ini pagalad wallah sa iko surga naging kutwa ipakagwid u ginawa. Na aya mampu ini pagalad wallah sa iko neraka naging kutwa pagkabibayaan u ginawa. Eno to. Nakagya soy pagkagwid u ginawang ka ay pakasurga ka nagupo na kaon tulo din na ginawang ka namya ka surga ka. Naging kutwa mo pagkabibayaan u ginawang ka ay paka neraka nagupo na kaon mar na ginawang ka. Miya po kasi kuya mo na niyan nakanaraka. Si kami kasurga surga. Nilai ni mana lagi yang kayak kamburan itu? Ira ko na tiga gumi nakakun na kitu pamanna dermatan. Naurian niya na miya ka maging kayak ginawa ka tigin na gari miya ka kuha man sama pihak mano ka. Padalan. Miya gi ina miya naba na ana tigin na mitubat ako manari. Tiga siya napakanapasan na kaging kayak ako. Bayi ni mana semua gede ya. Na natigin na tumumpo ako na ino ka diyo na perumanan. Gitu ni mau ulaw-ulaw niya. Gitu ni mau ulaw-ulaw niya. Kaya giyang kutwa kaya laya makaw. Giyang kutwa kaya laya makaw. Guminak ka mga uyagan sa haram. Nasukya pa kagida makasaya na niyan na malo. May ito agiyang kutwa di nga mapasa na tika adita si makatigr. Nduda man lagi yang kaya galebak. Kau ba kupan makabawi. Gitu. Kaya so dusa na mamis akagida mo umanisa. Kailangan saya suka tubat sa ikwallah. Giyang kutwa lalay yung kambilingan katubat sa ikwallah subhanahu wa ta'ala. Itir wallahu ta'ala tigir manay. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Upama buting manay wallah kaso mga tao ko piti barangan na pagigid-gidan amanu namarati siran wattaqaw nagumananggila siran sa mga dusa lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Na mata na tigwallah laka na mikiran din so kabarakat power apuno si kumang langit na gusto lupa. Nani mana to? Palakan ng katan wallah so kabaraka. Baraka ko dugangan, baraka ko kawiyagan, baraka ko umor, baraka ko kasamkapan, baraka ko kapagintaw. Lamun na imigir ka wallah. Amay ka ayam na niya na maratiyaya ka, mananggila ka sadya. Nagupong ka di pananggila. Ating mana iwallah. Walakin kadzabu فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Ugidating manay wallah na sabab samya mo kagisiran dairan parati aging kaya katur wallah amay ka mananggila siran na marati siran na bagang siran wallah sa pirmiyo
Sabab ko biya kamu kegiran kadiran untuk paratia. Na ato na Peter Allah fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sinik sami sila natig wallah. Nagu dia nagami sila natig wallah. Sabab ko pinggulaw lairan. Sabab ko liran gulaw naan. Na kailangan sila katanwan. Giyang kaya ayam makna niya nakaptubat tanu si wallah na ipagawa tanwa giyang ko mga galubag tanwa mga rarata. Adna mga syarat ko katubat. Ayah pagan niya syarat ko katubat. Napaganeron na ikhlas. Ipag-ikhlas tanong ko Allah so katubat tan. Kailangan na ayah katubat tanong na para si Allah. Ikadua syarat ko katubat na al-iqla' anid dhanb. Ipagawa ka sulusa. Ginani ikadua syarat ko katubat. Ikatalawa syarat ko katubat an-nadamu ala ma fat. Ipasendi teragi ang kutuwa may pusami ang lulang kadusa. Ay kapat syarat ko katubat na al-azmu ala alla ya'ud. Teng kadena utaw ani niyan din pembebalingan na agi ang kutuwa ay makna niyan na galbagian amarata. Ay ikalima syarat ko katubat na irja'ul huquq ila ahliha. Yang kutuwa kaya alam pa sa nakaakabnar na ikaswing kaun. Upama ko adna lialim kasi kwisa ataw na ikaswing kaun na giyang kutuwa lialim kaun. Giyan. Ayama na niyan na upama ko baran dia kasangkapan amialalim ka ko pedika na ikaswing kaun. Upama ko tamo ka nambiyada na kaun. Upama kasi man ako maratabatian lagi do ka pamaganta na pumangani na kaun narila. Ha? Pumangani na kaun narila agi ang kutuwa kaya pamaganta ang kaun. Agi na nami atiruan anu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayam mana niya nagiang kanan anto na iba na kapamaganta na tunay Peter Rasulullah anda mitero ko mga tao tingnan na ya Rasulullah na upama tingyan na ka diyang kutuwa diya kan diteron ay ini pamaganta ka na kutaw na benar ito kaya Peter Rasulullah anto na Peter na kapamaganta na ayah Peter Rasulullah na ayah kapamaganta ting Rasulullah na gitu suka bupegalu yang kako pagaring ka igira di makadadar pa au kato kawin yan uto na kerarangitan kanian namiya kagira yang kuto isa ko mga sahabat tingin na ya Rasulullah upama tingin na kagiyang kutwa ini pamaritisak nun na benar gida akaun nati ko Rasulullah upama ko benar agiyang kutwa ini pamaganta akaun na gitu ka pamaganta gitu itu ka pamaganta nah okay dating mana ya Rasulullah na upama kagiyang kutwa ini pamaganta akaun na di benar kapimbala nakatutul odi na ayam ananian lagi nang sutigit tanwak kuintong barbiro na ayam anaw tuating mana ya Rasulullah na kaya tempuan nakaskanian miya pakam bukag ka na sama na ito na pala yung tudusa na kailangan ayam ananian na mimbalingan tanong sa ikwa Allah subhanahu wa ta'ala ayan tunay katiru Allah katiru Ali radiyallahu ta'ala anhu ay katiru Ali na tigina ma nazala bala'un illa bidhanbin wala rafa'a illa bitawbah dating man yung Ali radiyallahu anhu dating na kapakata na utiyuba inunta na ay kapakata na yan atigwali na sabab kudusa naguda pa kapukasa na tigman na yung Ali ama kaliw-liw si ikatubat sa iku Allah ay makna niya na sutiuba na ayat pakapadengsan pekarancan na sukatubat sa iku Allah subhanahu wa ta'ala ayat penakatiru Allah na tigyan man wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun tuba takanu sa iku Allah sa kalang-langwan niyo sa kanuwa miya maratiya ngayon la'allakum tuflihun uba kalu-kalu na tugumpiakan dia kaya misusugat terkan watiban uba kalu-kalu na angkat terkan wallah isam biun wallah agiyang kutwa katugumpi akapagintaw sisa giyang kaya anto na iba na dita no kapagintaw sang kaya dunia yagira kwan na umani sana di makapriklam eno wari apa pemang niya ko wallah na diterimaan ya Allah giraman niya ano man nga terima oni jika di mamang ni sik wallah na susugu ko nakabuo giyang kutwa dusa pepemang ni ka wallah
na aya makna niyan na jika di mamang ni si wallah na madudusa kamu amay buki ni buki ka wallah yang kutwa pangdingkan ami beradusa kamu wallah ni mana yang kaya katuru mga umangan nahnu nad'ul ilaha fi kulli karbin thumma nansahu idha 'inda kashfil qurub kaifa narju ijabatan li du'ain qad sadadna tariqaha bidhunub di mana diteru no mga umangan nahnu nad'ul ilaha fi kulli karbin sakatan wa tiga giang kaya mitero na umangan sakatan wa tiga nadi tanu di mga ni si wallah pupumangni tanu wallah umani imakatali umar katan wa margan summa nansahu 'inda kashfil qurubi urian yan na amay kami apo kasar katanu sumargan nakiani patan tanu sukanan tan dari mana tu kaifa narju ijabatan li du'a adu mana tigi ni ka arapatan sa tarimaan wallah supang ni tanu ati mana yagi yang ka editero qad sadadna tariqaha bidunub agi yang kutwalalan ko katerima wallah ko pang ni tanu na inuran tanu inalangan tanu sa aya ini alang tanurun na sukam beradusa lain mana tu giana ni paganero abulung si sagiang kaya may susugat tarakat tanu apiti barangan atiuba nah kadua bulung nakasratul istighfar giang kutwa kapakan dekla ku kapamangni sarilak wallah pakan deklan tanu so kapamangni tan sarilak wallah astaghfirullah wa atubu ilai pepengni aku sarila sik wallah nagu tuba takun giang kaya kapamangni sarilak wallah nama pupakagmo nian agiang kutwa rizki giang kaya kapamangni sarilak wallah na udi paguran nama pakauman yang suuran na aku mapupaka dakli na agiyang kutwa patemutamukan na udi niya panamapakam beraka suka temutamukan na agiyang kutwa panaya makna niyan na di pembawata na aya pan abulung yan sa kapakam bawata yan nakapamang ni sarila si iku Allah dari mana kaya katiru Allah faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara pitiruak nating manay wallah istaghfiru rabbakum Tangni kanu sarila ku kadna niyo innahu kana ghaffara kamata anas wallah na aya betadian na paririla yursilis samaa alaikum midrara butawanan yarkanu suwaya makna niyan na apun sa langit amargis ating mana iwallah wa yumdidukum bi amwali wa banin nagu pakadakanan yarkanu sumanga tamok nagu sumanga muria tau wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara nagu sunggoyang kanunian sa mga pamumulan nagu sunggoyang kanunian sa mga lawasay dahil man Peter Allah umamang ni kanu sarila pakada kalanian sa mga tamok tanu pakada kalanian sa mga muria tau tanu na sunggoyan tanu niyan pan sa mga pamumulan na sunggoyan tanu niyan pan sa ema na niyan na mga lawasay gina ni toos tagiyan kaya kapamang ni sarila na ayama na niyan na pagkuya gira katan wagiang kutwa limu wallah subhanahu wa ta'ala nah ikatalawa bulungay agiang kaya misusugat rakatan wa tiyuba na al-bu'du anil malil haram giang kutwa kapepegawatatan kapakawatanitan si iku tamu ka haram agiya ayama nanian na dia nga iya tamu ka haram na madakala minigar na bisaya ayat na miya kalala si sagiang kaya tamu ka haram nagiang kaya kapriba agian na nakapriba na tiyawagan na wallah aridu ayama nanian na sudi meriba na ridu wallah maka mapansalungan na mauri na di penepakatin dugi aya kapakatin dugi yun na lagi di pupumapas sa kanian o syaitan nakapambedeng gitu iya makna niyan na siksa yang talungan mo ni sisa yang kaya dunia na Peter Rasulullah madakal ipinto ana so kapriba na aya pinaka minus apinto ano kapriba na lagi di baging kutwa mamana dinian ipamakayin Cina yan nah dapat yung saging kaya masatan ini paya pataging kaya kapriba katir wallah tigian mana ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin susirano tuamia maratia na kala kaniyo wallah na guranda niyo supaya makna niyan na miya lamba ko piribaan upama ko sa kanu mapaparatia kanu
fa in lam taf'alu fa'adhanu biharbin min Allah wa rasulih. Na udini wanan gulaula tigman wallah na tangkadaniu ari duwi ni wallah gususuguyen mridwi kan wallah gususuguyen. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Na upama kutuba takan wating man wallah na ayak wa aniu na su kapitaliu apakah salu tamukiu bani kwaso mini isbutamukiu la tadlimuna wala tudlamun. Sadikan ukulalim nagudikan ukulaliman dikan ukulaliman. Nah agi ang masatan ayam nanian nanda manai kapakapastan ayat na pikir tidak uman isan lagi yang kutua tamu ka haram ka priba barang-barangan ayam nanian nakapa namu ka punca haram. Saya kata mama yang panutur Nabi sallallahu alaihi wasallam bila kau sa disirto mia buring-buring masa salah putabuta papalatnya wallah mapapalat kau tuan ya rab kad nanakan dini mamang risik wallah anu nabi bitaru Rasulullah ya tigian mani wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Suatu gimana Rasulullah sopangan ng kaniya na haram, sopangan inumunian na haram, sunditan niyan na haram, ayap na inilunaw usapu yan na haram, fa anna yustajabu lah. Anda mana ikat terima aku pangan ini ya? Ini mesti terima sopangan itu. Tanu kapunan si kutamu ka haram. Yagian ani kapunan gila tanusan manguripun Allah. Pada bulungan na al-ibtiad anis syubhat. So kapu penang gila isi iku mga syubhat. Ay pero na syubhat nagianan so tamo kalilimbanan udi na di mata tendu anto na punca haram anta ka punca halal. Ino kailangan sila katanong naigira ba tanong at na pumang pedantan wa transaksyon na papingi sa tanong ko mga ulama kamadakalaya na batano pa ibarat guni waya ba na niyan na makaw masikuko makaw markana tiga na giya nga na natraka ka na pesangkara kan lagi giraw mana ya natika ato nari marataro na kaya giya kutod ni miyang gulaw lagi ang kutwa miyaw lawla na mitero sa mga ulama diyan ang kapakay kakapribaanan na tunay pitero mga tao miswaswa kanu sa mga ulama ay ino sila inuina na ng piyaka haram kada kulugiran mga sawim pala da tigitan da bayran ng kulug na tiginan na haram miya ka mamambugi ang kaya maputi itotob na pakatas niya sumpaya na tiginan sa kanila yan kataya halala na katunay maratasan ipira Apia masang kaya pipusang kasutara ka. Akal mana na niya maisiti. Kakuang kaun manatra ko to kaya ko to manatra na ini dalung to ko mata bedung. Kakuang kaun manatra ko to kaya bung dalian na. 5-6. Dahil na ba niyang bidaan? Na, miyanak na kung mga tao, kami ada si kuko. Na, miyanak ba susi sa pagadian, piyana lang winapin sa pagadian. Sa kamotop man. Ayam mana ni nami ada mana din kerja. Mia kau mapan sutau si saging ke jinjan nakapa. Tungan idna ayam mana ni na. Almamiko. Tungan idna min dekal. Suaya mana ni nakam beradusa. Tantu na mia kadaka. Di pekakana saudara patan sadusa. Na kailangan nakabulungan tanaya. Fitrun Nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'tiyanna 'ala an-nasi zamanun la yubali al-mar'u bima akhadha al-mal amin halal am min haram. Baka taling madna tingman ni Rasulullah ko mga tao so masa adid alabut utaw ko kaw ya ganyan punca halal anta ka punca haram. Naging kay masatan. Ginaging kay masatan. Naging kaya pepenutulan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nana kailangan nakabulungan tanwai. Lagi ang kaya ato na iba na betadtan na ayamuri bulungaya na ikhraju zakati fi waqtiha. So kibagan tanong ko zakat si kumasanian. Berarti ano pa ma? Miya kakwatan sa
tamu kimanto umiakani sab na upamaku temegan asaragun si iku ipunu ku kiak wangkaun agitut ni kala iya nakamakani ni sabedin na mau magi yang koto asaragun na kiak temegirun na began kasus sakatian kagina na isa na nako ayam nanian na bulong agi ang kaya makabibina sarakatan giang kaya bulong agi ang kaya makabibina sarakatan gianan ayam nanian na kailangan sarakatan bulingan tanu si iku Allah atan mapukas si sagiang kaya ayam maknanya na piti barangan tiuba ami susuga terakatan si sagiang kaya di itanu kapagintaw si sagiang kaya dunia sugianan mga urip nu Allah pepengnin tanu si iku Allah awatan tanu niyan sagiang kaya madakal mga ragor nag mga tiuba pakam bulingan tanu niyan sa ilahaman tanu niyan nagu taufiqan tanunian amakan bulingan tanu si iku untol amakan dudi tanu si iku mapia kapagintaw si sagiang ke dunia aya sampurna iyan nagiang kotoa kalilintad akapagintaw si isa alungan amori wa hadha wa sallallahu wa sallam ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.